Amunto danan idone, amunto baresne sayangkeun panja, sayangkeun masyarakat, sayangkeun semeton. Aduh doen masih nak ngomong. Nak jak liu kita nak kena. Padahal calon netizen tuh lebih dua kena ngelang masalah kan, menghakimi orang yang duak-duak nih. Tangkal ngetarang anak jerijine aneh kateh karena kan bentlu ku pedewekan ilaku. Kita nak bang tawang cai muncul danan bedek waktu banyak ini kanti sing ten metulunen nodali. Kita nak Indo maupun begitu koneman free sekian persen. Wah, emok das legat lego damai. Ini daun ini jadi aku benar. Buah man. Yang segitu liu menggunting, digunyeng. Dini nak bisu kanti ngenyet setrongkeng sangkapnya nanti. Kalian bisu sodang oke. Idang kapling imandio sodang. Dan tidak di tukang terang. Pak Mandio, Ion Irara di Mandalika kan tuh jembung untuk putar lagi panggul wur gitu. Nang, Ion di Mandio gundulnya pincer aja. Aji panggul riong putar gitu. Pelengan. Tunito benerang. Ada anak mudiang nyemak panggul riong tuh lengar ini pincer gentung ter sih do petang anak tuyul tuh walek cai dan sing bangun jadwal di kremasi wayang si bong di rukuh makelon man jadwal pas liu dalang menake mati kapah jadi si maklum apa yang gitu sing tadi selag-selagen nasnya sing tadi gitu pangadil Dewa Ratu dah jalanan Ido sang Bimo sang Rejuno nakulo saka dewa aturan itu pah-pahan tugas pangsing ngalan teko raksaksone sepana nirago aratu sang penawo sami sang Bimo nakulo Arjuno saka dewa taler sami surat areng semara mati ulang anika soang penganjuran yang lumampuh Bimo tulang lo aduh limbul kan hidup sakit walan aing titiang wong kadang panapu pangartikan ilo kako damo wangse puniki Ido yang begawan madua putra sane memperseran sang dia les semayawati wah samangkano gul-gul okin raksaksa nih kalau perjono uling medang kemulan di jadang niko sampun sane mangkin rakani Ratu Ido sang Dharma Wangsa sapacang sanggup ngemet puniki kodatuan alang sanyo nih mangno nenton udah okin raksaksa nih wah iyan samangkano baik caro bedake semerin ados gentan aku Bimo mulu hobi mesiar mekelu besengan mejaguran telah sakit awal dan ini tawalan irak sakso nemadan kalau percono Bimo meresang ajak lu dan nekulu sedewo bin kud ajak aku adik mensang Rejuno yo rin menangan ini diahlis semaya waktu gaya teman ini Rejuno
Yang ada nak lo galau, yang ada nak lo putus cinta Juno lah kayak. Aku meperang. Wah yang kentan pas. Tidak ngaturin hari ini Ratu Sang Rajuno orang ya. Dari teman ini tuh. Tuh boten tuh sembang rayu cewek. Mau perkara lawan, mau jagoran lawan. Wah ini Ratu. Ya yang sama kada kau ingat itu tahu kan? Nyak asal. Yang itu Sang Rajuno bang remeh nak loh kengken sedih nak loh kengken ling nak loh para jani jep polos pawang cewek ke sajore. Ratu Sang Danan Jayo pada Ratu Sang Danan Jayo Sang Parto kang katiang pun apa tawale puniki permasalahannya Ratu kronologisnya itu yang bagawan medue yoko istri mepesengan Sang Hyang Les Semayawati Arius mangkano udeko ken raksasane ikalo percono saking medang kemulan rakane Ratu ko ngununa saja aja durung kelugro ariantuk kedatuane kami wenten masalah kalau percono niki tijang sampun membagikan tugas duaning tijang ketua panitia dalam hal perang puniki sampun kalugoro ring Ratu Sang Darmo Wangso panugrahan itu Sang Darmo Wangso mangkin Sang Bimo Sang Nekulo Sakodewo pacang perang ingulan Ratu niko Sang Hyang Les Semayawati wilangin cawale ngaji mangin mangkin ngendi Sang Hyang Les Semayawati wenten hiri kering gedong mangkin sapunikian tuh Ratu santukan enten kenal durung nauningin nawang sing Hyang Les Semayawati yang jak langsung Bang Ratu pitekat langsung ajak Ratu komunikasi jelas tengidang Ratu puniki apis dan ngerogo Bang bensin malih pun mangkin pelinggian itu rakane Ratu Sang Darmo Wangso Gajah Putih yogyo puniko pantokan titiang iriko bedlor dibongkol punyan bingin mangkin sapunikian tuh Ratu dados Gajah Putih pacang pantokan titiang iriko ring taman Loko Serano nyen awang Hyang Les Semayawati nang mu ketamane ditu diko sampun margiang kamu tantro ne apa ni Ratu okan Sang Hyang Semaro ditu wojak panah Semaro nas Bang Hyang Les Semayawati panglinglung iate yang samangkan nepuh ketulung kedeknya salbang nak aingin Ratu yang sampun sapunika ngiring sane mangken sayagang Ratu menados Gajah Putih iriko pacang pantokan titiang ring taman Loko Sarano iatno tawale aingin Ratu mapan Ratu putran Sang Hyang Semaro Ratu tos ning Satrio Prawiro manusa sakti samo lawan Dewa Durus ngarcano manugraham manuharam Dewa Dato nugraham biar canam salubus pujanam namo sarwa nugrahakam jahta semat sidi mandi mantran boy putih mulus longa
mangkin pelingih ido sang Dharma Wangsa ijo lakon aji gilin udah ngaritan ayo cawalen apa nulun duduk gajah sang Rejuno dan di gajah waritang padang dong sing kokoan gajah susu bang arak tadi bang asuki maro dik mang benengok kari arake kita bang tutuh timpale jalan ner so wayang timpale nanya mang kalau dan dua jin dan kengerjak rangdo korwek kelirin sejabu di kedatuan wekang kelir korbanang sekelirin pangtahan dalang rancap rangdo yang calon arang pandung rancap rangdo umum hijau luasang umum lepang tahan atau dalang kerusuhan dalang sanjung do mulai ujung-ujungnya saya nggak ngedekin dan atuh bataro dalam senopati titiang munas lu gelor-gelor nyelang genah manglo selamat titiang iriki ratu bataro siro jo male de bos penontonnya sana budal sekonen so wayang madak pangutah miseng jadi kemer bercemalu dengan wajing kopi coy mungkin ratu pacang panto kang titiang iriko berdelon di taman Triwidari bedat si dor gumuk loko serano mengganggu konsentrasi dalang doang kalau dalang sing pupaul loko serano tawang taman Sriwidari doang kin taman mumel enak tawalen ini menang dong memunyi jelemo dan ditunyan kataro kan itu dia Semayawati sadiru oh bangkit subuh paratuk aing nyelunak celak gajah gedesan sanan butuh aman pipa 4 deme hajan sang Rejuno mulo hoben meluluhan sejabo dalang edwen sing demen meluluhan sesonan itu aku misteri itu sang diahlis Semayawati tawan tangis sing sod itu nangis rakin wengi prakat ngeleng yang kengken kaden ado raksaksa ling di medang kemulanan madan ikalo percono to subung dek main itu sang diahli Semayawati subuh singnya no masih serayu no perikoso no yang duko itu yang begawan adien itu tidak benar anak subuh ngelarang dharma neng kuikon tekan ke irago rayu kan parakan raksaksa itu nyen kaden adane adung ngajak parakan gonong bermain gede murah waktu lepang yang adane ngaku sugih ngaku ngelah perusahaan ngaku ngelah hotel ngaku ngelah villa uling jenang jelemo tuh kekeco ulit tuh buka kengkeng cari kopi jenang ulit bonkah selat penimpuk ngobok rintahan masih kata
dewek nake rayu dan malu dewek ini ngayah gini di kedatuan nih dewek bang serati paling jegegot tuni waktu men ke salon sek salon santi nih mempayas timpal-timpalnya mengkejang mempayas kamu serati ini nak ide ratu istri ngenikahin nah mengkejangnya mempayas ke salon tiang ngemang pes kakek ada timpalnya bukat ke golbannya selam payas ke salon tebalnya aja puper kayak cara berdudo ulang ditepungnya dengan kalau misi hujan ngeribes kayak ada bangga nih beruk nyak cara kain sampai hujanan mohon timpal jebos lakon nenek bupin oleh Dewa ratu sang diahli Semayawati sampunang atawan tangis ratu gireng medal saking gedongan ratu karena kasih padahal belum ngewai nangis itu ratu ngapa salam dunia Paliwara Paliwara Syekh Yarib Karya Aratu Tumugiano swecang itu yang para kawi pecah siro raksakso aing Aratu mangwenten yang witi sampunang punikuan ene sukses Ratu ngiring melancaran iring-iring taman loko saranon Cirauning iriko wenten sang satrio mau tamu iriko Ratu mangno boleh mesliakan Ratu mangno nenten Ratu jagring kedongan kuantan yakin wengi Ratu iya tuh yang sama kano Paliwara enak adios yaya tekil mari kanang taman loko serano durus Ratu Doagung istri tamyo ulun lumaku mari kanang taman lupo serano nemai Ratu medal Ratu tur maning purun melancarang ring taman lupo serano yogyo Paliwara ngiring sane mangkin iriki Ratu Mesiram Ratu aminggu sampun Ratu nenten naonen Mesiram parakat nangis ring gedongan Ratu yogyo Paliwara
ini manto kang gajah mimik Dewa Ratu ngaeng mulus gajah nih Jomaro gajah putih nulus wih ngaeng lemon gajah nyonyo nih sedoto kan gajah gajah buang nih ngaeng jaluk nih do sing tadi kita nyonyoy sapa maruh terjadi bibe silape no nyen yang ubuh gajah jaruh aratu sang diahli Semayawati kadiang punapo palput ano asti ayate kiraku wenten gajah puniki asti swete nulus gajah putih nulus wih mangan-angan dia lis Semayawati wih Dewa Ratu niki wawu gajah Ratu ayo titiang sampun man sedoto nyonyone wawu joring kidek niki nak gajah horny kita asti yang kita manusia meh ulun biprayo sanggup alaki rabi puarangan lawan kita cai gajah ajen beburon gajah ciamune lemoh awak cai betur mulus tadi rasu manusia ngap gelah noleh perbawan gajah palingan kengelah mekuranan jak raksasa yang cai mulai manusia jati sing merupa gajah adan cai gelah nyak melaki-laki puarangan yang ngidal gajah ya Ratu makin poka memeh Dewa Ratu ngaeng lemuh jaga gajah Ratu bacare lagu sing jalan
pasti ian jati kita manusia enak menjelakan rupan toyayate ulon biparayoro kori kita. Wih sadero Dewa Prabu. Niki sampunane polo-polo titiang ring aide ring ebi talar titiang tentaen konfirmasi